uretse kuba afatwa nk'inkingi za mwamba mu mukino wa kaci ndetse akaba ari nawe mukinnyi wa mbere watumye uyu mukino wa kaci umenyekana ku isi yose bitewe n'igikundiro afite, aho benshi mu bwana bwacu twarebaga uyu mukino ku mateleviziyo ari we dushaka kwirebera gusa. John Cena nawe ni umwe mu bakinnyi ba kaci basaruye akayabo k'amafaranga mu mukino wa kaci. Si ibyo gusa kandi ni n'umugabo uzi icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze. Ujya wibaza cyangwa se utekereza ubuzima buhenze uyu musitari abayemo, yaba amazu atunze, amamodoka agendamo, yewe n'indi mitungo afite nayo imwinjiriza agatubutse. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayigeza ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Mbere yo gutangira, niba uri mushya kuri YouTube channel kandi subscribe kandi na like kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere. John Cena yavutse mu mwaka w'1977 mu gace cyangwa se mu mujyi wa Newbury wo muri leta ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika. John Flex Anthony Cena wamamaye cyane mu mikino njyarugamba yo guterurana, wamamaye cyane ku izina rya John Cena, nawe ni umugabo wigaruriye imitima ya benshi muri uyu mukino. John Cena akaba yaratangiye iyi mikino akiri muto cyane mu mwaka w'1999 ndetse akaza no gutwara ibikombe byinshi bitangwa muri uyu mukino wa kaci, akaba ari nayo mpamvu afatwa nka kizigenza muri uyu mukino wa kaci. Ibyo ntibyaje byonyine cyangwa se ngo bize gutyo gusa, ahubwo byamwinjirije akayabo k'amafaranga atagira ingano, amugira mu bwizatungo, bikamuha ububasha bwo gutunga imwe mu mitungo tugiye kubona muri iyi video. Nk'urugero ni nk'umuturirwa uyu mukinnyi wa filime cyangwa se uyu mukinnyi wa kaci John Cena yaguze uherereye mu gace ka Tampa ko muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iyi akaba ari inzu nziza cyane ndetse itapfa kwigonderwa n'uwo ari we wese. Iyi nzu ikaba yaramutwaye akayabo k'amafaranga angana na $3,500,000 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na $4,665,000 z'amafaranga y'u Rwanda ugendeye ku gaciro k'idolari uyu munsi rifite. Umuherwe John Cena akaba afite n'undi muturirwa cyangwa se inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa San Diego wo muri leta ya California. Iyi nzu ikaba yaramutwaye akayabo k'amafaranga angana na $2,900,000 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na $3,857,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuherwe John Cena nawe ni umwe mu basitari bakunze kugenda mu modoka nziza kandi z'imiturika zihenze. Zimwe mu modoka akunze kugaragara atwaye ni nka Jeep Wrangler, ikaba imodoka akunze kuvuga ko ifite byinshi imwibutsa ndetse ikaba ari n'iy'agaciro kuri we kuko ngo ariyo modoka ya mbere yaguze, akaba ari nayo modoka ya mbere yatunze. Iyi akaba ari imodoka yaguze mu myaka y'1999 akinjira mu mukino wa kaci ndetse akaba ari nayo mpamvu ayikunda kurusha izindi zose. Iyi modoka akaba yarayiguze $15,000 by'amadolari y'Amerika y'icyo gihe, akaba angana na $20,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda ugereranyije n'igiciro cyayo yari afite uyu munsi. Umuherwe John Cena afite n'indi modoka nziza cyane yo mu bwoko bwa Range Rover Autobiography yishyuye $40,000 by'amadolari y'Amerika angana na $53,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite n'indi modoka nziza yo mu bwoko bwa Maserati yaguze $70,000 by'amadolari y'Amerika angana na $93,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Umugwizatunga John Cena akagira na Aston Martin Vanquish S, imodoka akunze kugendamo cyane, yaguze akayabo k'100,000 by'amadolari y'Amerika, akaba angana na $135,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Si izo gusa kandi afite n'indi modoka nziza yo mu bwoko bwa Ferrari 360 Spider, imodoka nziza cyane byasabye ko yishyura $120,000 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na $159,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Mujejetafaranga John Cena kandi iwe mu rugo haparitse Lamborghini Gallardo, yamusabye ko ayishyura $130,000 by'amadolari y'Amerika, mu manyarwanda akaba angana na $173,000 z'amafaranga y'u Rwanda. John Cena kandi afite n'indi modoka nziza yo mu bwoko bwa Ferrari 6 Stereo Auto, iyi akaba yarayiguze $180,000 by'amadolari y'Amerika.
aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 240 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite n'indi modoka yo mu bwoko bwa Rolls Royce Phantom yaguze akayabo k'ibihumbi 200 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 266 z'amafaranga y'u Rwanda. Umukirigitafaranga John Cena kandi akagira na Mercedes Benz SLS AMG yaguze ibihumbi 240 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 320 z'amafaranga y'u Rwanda. John Cena afite na Lamborghini Murcielago Coupe yaguze ibihumbi 350 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 465 z'amafaranga y'u Rwanda. Umukinnyi w'amafilimi kandi John Cena iwe mu rugo hakaba haparitse na Ford GT akunze kugendamo, yamutwaye ibihumbi 400 by'amadolari y'Amerika, akaba miliyoni 535 z'amafaranga y'u Rwanda. Umukinnyi w'amafilimi akaba n'umukaceri John Cena iwe mu rugo haparitse Mercedes Benz SLR McLaren. Imodoka byamusabye ko ayishyura ibihumbi 500 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 665 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndetse mu modoka afite iyi akaba ariyo modoka ihenze inafite agaciro kurusha izindi. Umukinnyi w'amafilimi akaba n'umukaceri cyangwa se umukinnyi w'imikino njyarugamba cyangwa se umukino wo guterurana John Cena nawe akaba ari umusitari uzwiho kwambara amasaha ahenze. Amwe mu masaha yagaragaye yambaye harimo nk'isaha yo mu bwoko bwa Rolex Explorer yaguze ibihumbi 15 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana n'akayabo ka miliyoni 20 zose z'amafaranga y'u Rwanda. John Cena akagira na Rolex GMT Master yaguze ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Rolex Daytona Yellow Gold yaguze ibihumbi 25 by'amadolari y'Amerika, ahwanye na miliyoni 33 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mujejetafaranga John Cena akaba yaranagaragaye yambaye Rolex Yves Ross Daytona, akaba ari isaha yishyuye ibihumbi 65 by'amadolari y'Amerika, akaba miliyoni 86 z'amafaranga y'u Rwanda. Umutunzi akaba n'umuherwe John Cena akaba yaranakunze kugaragara mu mafoto y'indege agiye atandukanye, aho bimwe mu binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye byatangiye kwibaza nimba yaba yaraguze indege ye ku giti cye, gusa we abahakanira ko atarayigura akiri kubitekerezaho, ariko avuga ko iyo hari aho ashaka kujya cyangwa se afite urugendo rumusaba gukoresha indege, avuga ko bigoye kuba wamubona mu ndege rusange, ahubwo ko ahitamo gukodesha private jet maze nawe akishyura akayabo k'amafaranga atari makeya. Amwe mu mafaranga yagiye atangaza yakodesheje zimwe muri izi ndege za private jet, yavuze ko mu isaha imwe yishyura ibihumbi 13 by'amadolari y'Amerika, arenga miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo nawe urahita ukora nk'iyo bibaye ngombwa ko agira urugendo rufata amasaha 10 cyangwa se amasaha ayo ari yo yose, bihita byumvikana ko nawe yishyura amafaranga atari makeya ku ndege imwe gusa cyangwa se ku rugendo rumwe yakoze. Umukinnyi w'amafilimi kandi John Cena iyo bigeze ku ishoramari cyangwa se ubucuruzi muri rusange, John Cena nawe akaba ashora imari mu bucuruzi bufite inyungu nyinshi. Nk'urugero ni nk'ikinyobwa cyangwa se inzoga yitwa Thomas Ashburn. John Cena nawe akaba umwe mu bafatanyabikorwa cyangwa se abashareholders b'iki kinyobwa, nawe akaba afitemo imigabane itari mikeya. Kuba ubwabyo uyu mustar John Cena ari umwe mu bakinnyi batangiye gukina uyu mukino kera cyane, byumvikana ko nawe yasaruyemo akayabo k'amafaranga atari makeya, hakiyongeraho n'akayabo k'amafaranga akura mu kwamamaza cyangwa se mu kumenyekanisha ibikorwa by'amakampani agiye atandukanye, harimo nka kampani ikora inzoga yitwa Michelob, akamamariza na kampani ikora Gillette. Uyu mugabo akaba anamamaza ikinyobwa cya Mountain Dew Soft Drink, iyi ikaba kampani ikora ikinyobwa kimeze nka Fanta. Si ibyo gusa kandi akaba akorana n'izindi kampani zigiye zitandukanye zirimo nka Takis Vigo. Ibyo ubwabyo bigatuma ikinyamakuru Forbes Magazine, ikinyamakuru gicukumbura ibitungo n'ubutunzi bw'ibyamamare ku isi, gitangaza ko uyu mukinnyi wa catch cyangwa se uyu mukinnyi wa filime John Cena abarirwa akayabo ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 133 z'amafaranga y'u Rwanda.
Ni n'aha dusoreje ikiganiro nari nabateguriye ku butunzi bwa John Cena, njye wakibagezagaho nitwa Dani, mboneraho no kubasaba gukora subscribe na like. Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao.